Aku beli pi baru aku mesti benta ban beteng ya kata ka jing sengap ya kasur jing ki ba menta ka sengi dan hang ni hapo mau hati konstituensi. Ladang abatai halor kani ka konstituensi u sitting MDC ude uba Charles Marngar balong ru UMLA jong kani ka than nre menta ka kenti uba Joblin kun yakun naka NPP but light na kini undan ru kertong jong ka Kongres jong ka VPP ka UDP kiban mi khmat ha kani ka election MDC ti ha kani ka constituency ngin le ban tuat jengmut iki ba halor ka jingkersyan jong ki ya ka NPP ka ba nakaliang jong uba Charles dangshen hiu la le ban penyeso syakani ka seng bat kumju halor ka jing scam jong ka Kongres ha kani ka than namar hau ar hajar ar pulahi ngiyo i ya kata ka jingkersyan jong ki ba ya ka parti Kongres ha kani ka than ladang i phai ha ka MP election ngiyo i bana kani ka than ru kala ai kata ka jingkersyan bapura ya ka VPP tingin tuat jingmut ni ba ka e jing sngo jong ki ha kani pat ka election lakin kersyan ne em yo kutong na kani ka constituency ti ya ine bat ngi ha kani ka program ngin persngo pi ya ka sur jing ba Em kalong kumni te namar manga bahang no ngampat don ne ngan ya sai no ngampat don te ane ka jing sngo long ba kata ka jiale MDC ham tas nem kalong ka bakanca ba kalong ka bom yo sngo ki takile er ba ya khulit ya utane ya sa ya utane kasulong kanja be stang dawan hata ka sengi ka ban suya thap mun ngin suya mi bek ngin suya thap bek lai mundon ba mensua telong ba kidon kita kamu kersan yang ngin ya ya yang ya perlut bahasa yu menta kasnem de kong mundon bawan pansane mundon ba yang kata karukom ba ngai sa yu tua ne ale ngin ya disya ne tok hilaisan no name ne na pine umdan jai jar menta kalong TPI ka kanu ka parti ba makan ibiang harai kan ba i ki ba ki i no man sim ni kata kan kong amla ban batai aga jingpet tele se yo kita kinong ya lekai te NPP ta upara bat ka UDP aga jing sngo jonga kan andre mano baklan ya kata ngamtip Timala dangi ong ya ka MDC de bisu thu ko mot UMDC ka ik kamram jong UMDC ka UMDC na ka kamram jongi upaj ba ikan ke nakaliang jonga kamu lada upaj ba usutu long ba ladang ya kersan ya utau useng rulum lajong kamu kadon kata kersan kaliang yang ginong song senang na yang gi paj ba jong kontensi mahati kan tende lada pilih ya kersan no ya kita kiwe te kalong ka bang ta sutu ba kala kun kasih jongi kalong ngide ben kersan hi ka parti lajong hi lada de upra lan de ka UDP anak kaliang jong amarwe tangkat tai ko tingi yo i nakaliang jong UMLA hi kum ka parti NPP kelawan ra kita ki kampan roi siwani ka than ti hatu kata kan yarap thara yo ukur tong jong ka NPP akan di election tip saya kata te uba kitu kiledar kibala long no kumba ong ka tin dia apna des kanimo kaya tu kata ka we se kila alam penbiang ne ki ai ne ya katam dan jitim deng la sutarai nak bakim kinri ata bat ngi dua hi ban job ka parti rulum hi paman job daki we namun lada job daki we kemun le se yang ngi kata ka jing im kasih jongi pome khalia la ban kandu no naso ko ban kanne da ka ba panjat hi da ka sur jo Meghalaya hi ombawan panjat da ka sur jong India lane Assam nganai sai pra ka ikat dah ka ba penok man sim pi sau pra em sung pe social media ba pra sung sita mar mana po di kusir pero kwa hite tagila kita ladangi ong MDC pa pi shit pet yu breu balang tumno ma em ngam chupe ra ngau no rep Kumot pisu ngam ti berem tar chano dia kuli chano dia
Iya rom tini lah. Long mesin bat chong asa. Ki kuat pak diuperak. Tiếp theo nó một ý bị lạnh rồi tiếp đó. Pak itu ithau mah duk Pada ntar. itu thao rồi đang chặt. Di ina da pi da ong ka kamram jo UMDC dei pi sutu ka e ka kamram jo UMDC. Nah, ke kamram trong DC rồi. Để bạn bị khmat po terus ser ban ni pen khlanya ka an trong ka khnet ban reu kai. Ban ni pen khlan chu kai. Di lada pi pej pat banjit UMDC tharai pi pej ubru belong kum. Ngan dang pe yo breu bo. Ban long no mi khmat ka. Ni ko ai breu bo. Beng hai kan ya ka kom ya thau an kan. Ban stiet kelumar pat long kan. Thì nó cái leng trong nghĩ đó nghe persang hewan pe yo bro ibet deh. Iya kata ka party ngam ong ya ka party. Ka song ha bro. Ada bro ubabeng te ngi ya chet yo tai. Kat kong bajing pe chung ngi ne ta bro bola yang boy yang menta kan. Ngi ting ibeng hi bo chiam ni. Bộ lồng nó nhà sạch nó thao cái anh thì cái non đấy Itu mon sang rilum mesti jana orang. Rasa gerilom. Mana ngi ong ya ka MDC dei pi sutu ko mo UMDC. Ka e ka kamram jo UMDC. Tiknya tik berteh. Tidak da pi legit ya UMDC pak pi sik lek menu pi sik bicar kum no ya kertok. Ni kedua era ni kutong. Am da pi tap vote kan pi jet kum no pat. Cit no ko mon tai. Sipat bi kaman yang Kena ka sebut ka per. Tu ba dak en. Kumpa long tu MP ka per ham ta. Kami ya dijalan dengan di simta kan. Ada menang membatai ni nor. di PUI ka kinu ki parti tharai ki iklan ha sini. Ki parti kata kan ada bang ada menang menang mandi manu kelas manu wa. Kan kan diga parti tu mai kan ya. Mari tu di kesalahan buat menang membatai. Di ladangi ong baga UMDC deh pisutu ka e ka kamram jo UMDC. Kada Vietnam ta ke kedua siap. Jadi tidur dengan jelas ngiri dulu kan. Kita suatu cuma tadi di try dulu kan. Jadi kan gini national party kelap ya. Nomor gunung elam udah syuting dah. Udah berak. Itu banyak ka cunong cungi tribal. Cungi ke dulu. Jadi kamla hiu di regional party. Sini katanya tu kin pej ya ukur tong ni ki pej ya ka parti ba. Hari ki hapet lah hai. Kaji juga kan. Bun ki bayar pet lang. Ang wortong ubiang la ka parti ka biak ro marwe unde ayu he la ubiang na marwe ro. Ki haban ni pet lang he. Ban wortong bat ka parti. Tinggi i ho ka MLA ki pej ba ki kersan ke kongres. Hai. Ti ka MP pat ki pej ba ki la bun ki no sya ka DPP hi. Ti PUI mentah ka MDC pat hatu kan long menta ka jing phya padang ka VPP bat ka kongres hang ni ka thani kumnun. Manta wa mele jungi ulah urung saka MDP. Dan berak cok tu urung MDP. Tengok urung sebagai MDP gila ya pihak. Pa. Try kan lagi ba la jet ting ya ni di parti semai lagi per belum malah ya terang suntat. Kita aja suatu juga kan. Bagian karbon rata dengan data bagi dari jar di pikir sih itu entah gila. Tunggu di pikir musyaw lah ada itu kondisi beri musyaw ni. Dan he kiwasan ya ayo beranak ya dan he kibum saya sudah long aci kita rekam saya ya kenduk pos. Kalau election te 14 sutu sutau mar bagi kandidat kim DE kita gi kandidat ki ba mi pai ba than ta ting gi long mo lagi jong gi jing sutu jong breu hi ndai ha kisnong ki thau hoi ki don ki balawan don ki bompat wan tang ba don pat gitu ki ba don kersan hagawe ke parti to pat sutu ga e ga baklan ba ga e ga batlon pat sutu ga ka kamram jong MDC te ka dei hi ba udai ban pe ya ka jai ban riu khasi ka jongi apo Meghalaya khamtam bangi ro ngilong ki khasi bat ba unia sai ro da menta bat un pe ro da menta gari garai bat ka khandeu ka siap ka jongi Ti lada phai sya ni ka than dei
ngiyo iki pun ki parti ki ban yakun pi ila ke national party ni pi ila ki parti rulung ma sini ngimnang ban hangah hi marwe ngamnang ban bisyar ya kata lagade gan national party lane ya ki independent lane dagi we pat kiseng ma kasyong pat haubriu ubasyempang ya ka ban perkhan lane ban yo i jengai na banta ka constituency ke jongi Pai dei berkata ka election badai hanya pemau ti konstitusi hajing pe chunga te long ngam itu pimi itu mano ba klan mano kita batolot kiba long pimi itu menta ka dei hajing pe chunga ka long silent board hamta kanti hajing pe chunga te kebai khmat do te kanwan kan NPP tang ba ngimtip ya mah ka silent vote enta habai dei berkata ka kongres ya kata te ngamla ban batai ya dei kata te masyong hau kertong ya menta kan ti te kong ngimtip tip nya pet jo breu ne kipe ya ka parti habai dei berkata ka bai dei berkotong jong VP hawai long hane hasinong jongi im perwan dei bangayat churum seneng ngai ba don kipe ba long ba kuai ban wan ukartong kan ni ka sinong jangiro kipai ba menta pimi thu ba kersan yo no ro kila silent board ya menta ka kenti tibra itu itawer pi ino mensiam chano pat kurtong yu na mabenta ka kongres ka NPP ka VPP ka ai baro kini kun sinong is komo try sinang komo ka kongres ti mai la da pi ong MDC de pi su thu ka ai ka kamram jo MDC tibra de la da pi legit pa pi pe yu bru ba kum no ha kanu kur kom pi ji tibra sumon ba eta bro sinong te tib pin itu kanu ka parti em lamar nga ngam dere u ta boyaj boyeng nga su de nong rep de ngam tip pi ngai ta ka jing lei jing wan ki parti jong gini ken ngam tip ngai itu kanu ka parti baklan thara sini ka than em ngam tip pi le ka thap vot pat ong menta oh hab lek ken thebut de ti ubri ubakum no thrai ma pin jet la da de ba pi le thap nga re nga theb ha ka ti thap khti ang kwa ba ya khti ah belai ma tip mo u de traditional u ba mi lani national chok te kwa ba ye baniara bi traditional kai Phải bây giờ dạy thì dùng khăm khăn cái tí đó, au khlan ka khti bây giờ dạy cho nên se le thap vot pat ong mai theo được bài ra lấy làm cái con này để làm cái con này chứ, mà quay nàng ấy chứ rồi, thắp cắt cần được, ngắm phát tụi mình lúc chúng là trong tụi bạn khỏi cắt ba chồng ngà ông vậy, ngay cầm miên bị cắt ba chồng, cái cầm miên lúc ngắm chữ xị này nữa, ta đã thắp tự tiếp sự rồi ngà thắp cắt cho bạn Cho nên mình ta thấy cái lẽ là số sawa và cái NPP ti ki pai ba ka ik daw thrai ba ki jet ya ka o ki so tna ka NPP cái đó có biết là bà đi mau đi cho nghỉ thì có biết bà là hai cái này cái đồng là thành cho nghỉ lại ở block tham mai cái đó phải bà phải khmat bà mình ta làm cái development này xong cho nghỉ và sedang nadu bà MLA cho nghỉ bà saya sila lệ cái NPP thì cái development kalau wan có biết cái block hi cái banding con cái rồi cái part mình ta cho nghỉ phải bà mà pp ka jing tri ba jo UMLE kan de ka jing kar khu ya UMDC menta thrai hỏi cái đấy ta long ta kan long cái jingger khui phải bà mà nằm ta rồi cái par nằm ta cement mà hai cái jing sisa te ki phải bà ning kong te kila sudom hi ba chas bai ki le dong ko parti mà na ka kongres ki phải bà kila kersan hindai inda la jam na tu ile sak NPP le da ka jing so thu par ila pensai phải bà bang halit kum ta sak NPP ba nam ta ka ai na kum ta ka development jong pi phải bà ka rồi ka par tiền đây là bên số thu công tác phải bạn là số thu thì nghĩ là ý sao bà kau cái men thì bang nghĩ là yo cái blog nghĩ là suk ban bang nghĩ là sẽ được xong sling dan hani ha soalan kila khamjan em đã được nanti the border khap asam di siang rồi kila wan hang di telah khamjan em cái kali là kham sif ya kongres kila ban dan tang bakat tu kat ni khambun te NPP kala er menta ka sawa cả election sini sa than jongi to kong apa pek menta
kumang la iya ki kam ki ba nakaliang UMLA pale bahi hadin jong ka jing chin ki jong u sakawe ka parti yang ba jing rong jong u ka NPP ni iba ka election hi pat ba hi shania yu try ha ka MDC ro u ni candidate jong ka MP don jingkerman tambah kala action pat ba ai ba pat ba ibet bat kai kam ka ba chale sule kumju ya ka jing Tristam jong ni u candidate NPP abri ba kai ke ru ngam dai ban mi hi ban kan tho ki biang hi tambah kai ka bang yu i kalong ba ka jing Tristam pat ki jing la ni dan kam bor ya u ba jan bak sarkar kam tam ga dong than ju jing sibun gi dan kam ba phai sa ki hostel phai ki surok sing ki phai ki school te ling ba ka jing don jong ni le bat sarkar i ba kadon ke jing kerban yu ni MC ru than i po ma ti te ki bro ki don kam sibun ke jing yarap have day bat ki jing lo jerman ha po constituency limba ke jing don jong ni u MLA jong i kumi no sosong han yak am salai i ba kala tangkat tu kan epor ke jing don jong u bak sarkar kena yo yak blok kalong ke jing ker khu yang i sini ni kino kendong pi ke duk bajinjar ba besam stom te ke jing don yak blok klap yarap yang i te kerman ba yang ba ke jing Tristam jong UMLA indang wara syos ke wi department nam ka jing biang jong dong than jong i te ngi skam ba nakaliang jong i te kum ki pat ba ngi i lingba ke jing don ke MPP hi te sini i sibun jing kerman don kam dang saden balat kan ke dong than jong i habe phai ko ai ke ba menta kalong ba hai phai se hospital ka bang don kam kerki ba menta ban upgrade na ka PSC chak CSC ting kerpat jor sarkar ba kan phai khmat changi nakaliang jong i ting i ba ya ka menta ngi don kam hi ban ai jing kersan hi ni candidate jong ka NPP namar ngi don kam hi ora ka par mi i ke jing long ha liang sarkar NPP hi la ke liang persya hi kan bu jing Arhajar Arpulai ye iba Charles dai ki la jit nak ka Kongres ki pai ba ki mon ye i nak ka parti Kongres hi kam dai nak ka NPP ti menta ba ila lej pat kum ni hatu ki pai ba pisngo ba ki pai ba kin hun ya kata ka jing lej jing i bat kin kersan pura beng ye ukur tong jong ka NPP nang ni namar ha u Arhajar Arpulai ti ki klam kersan ti ka NPP kata ada jing sha ha hakdak kerki yang tu de jing klik ke jing sung ke jing dom hi babun balangi rungi sudom dan dari perkhat baha pada nam ta jing bit jing biang jong kadong than jong i lada umdon hi sarkar kam de ke besok ni isi bun ke jing ke ba song haliang pasha play bor hi kin chiyo ta tu scheme SRWP balong arkur tam arkur stang itu iskut tang itu yanun penhon sai ke development jong kadong than ni itu le itu tang jing katu lada udon haliang pasha kali tang jing pigmen lidar kalau don haliang sarkar kemat layo berpenkuman ni pai ba kata ka baron kap na yak lang jong jong basas kalau kabron bok bahaya kadong kathan MC hi don kam ban pene pesa ya ka jenglong jeman hawede khando siap ka tik dostur te bat ki jingda ka fer mo don kam hi ban stu jeng ba sarkar bun te ki ong lada ka jingle jong chas lade ka jing pesan ya ka NP kan sadelut no ya ka blok tu ni kamla ban long ta manu ban suk ya ta ni i ba yang ba jong ni candidate wa menta jong ka NP i kadon hi ka jingkerman ya ka bahan ba